Ndia kariba Kîrogine nantura ire idironkirete kirwadi antima westment north BOONA netie ikeno kyonyuma ya STIMA GUCOOKA ire kura ko KIUMA kimwe na NUSU ikirikana kan ati NEKA transformer yedirite kama wa MAGUTA bobo yete nyuma ya kariba kudira bakyanda mana mwanko bichine che Kenya Power antere che magutano bakyenda kuchukerwa STIMA abiza Kenya Power odane ndedirite kuja ironto BOONA yedirite akyura AKARI nende kuritaniria kiri ukaria transformer itikedire nindi kya mota nonto baba kwidira bageta dara nyuma ya ukara mundune kontuko kadumba nende akariba Kîrogine wandini antima westment north batidira bakyata atari nginde ne nyumba chyo kumania na chokera kwa STIMA hii Kiari yontobo munene wa Kenya Power and Lighting Company KPLC county ya Werû wetimo de waswa augete kuri antoba kwidira bae kama transformer ikonto mwanya akiuga ya Kîrogine ni moira chiadirete nindi chietula kuri tangwe kumania na ibibiari. Hii transformer ni baadhi ya zile zenye ziliharibiwa na wahalifu. Kuna watu ambao wananyonya mafuta kwa transformer. Na hii ni baadhi ya transformer ambayo ilinyonywa mafuta. Ukiangalia vizuri utaona hapo kando vile mafuta vile alikuwa ananyonya na mafuta vile imemwagika hapo chini. So ningependa kusema kwamba tuko na janga moja kubwa ambalo pia limetokea ambalo sasa sio kuvandalize transformer mzima. Saa hii watu wako wananyonya mafuta kwa transformer. Na hiyo ndio the latest tactic yenye inaendelea. Waswana kuromba nindi antu bedire bakiwata naira na KPLC kendo kari transformer hii akiwa ireguna antu bari bobongwa. Na najaribu kusi wananchi pia tusaidiane, tukue macho, tukue chonjo kulinda hii mali. Hii transformer ni ya wananchi, ni ya kufanyia wananchi kazi. Aureti antunende kwithaira kinyaba KIRINGA RIBOTI rirabona muntu akweria ukama transformer hii untobora wete muta yani ya kwithira kama wa bukatha. Tunaomba kwamba ukiona mtu yoyote ambaye anazunguka kwa transformer ama uone gari yoyote around the transformer which is not branded, which is not KPLC, ama pikipiki ama mtu yoyote anazunguka karibu na transformer na ako na mitungi, then that is the first suspect. Na kongela na kuwa wamba bonekete uchacha muno ntere cha mudhara na ngondone ara kwedira ikiwa kumania na uchunkuni bo mauta ya redira kienda kuwa ntere chisiolo. The most affected place where hii ukora inaendelea ni area inaitwa Mudhara, Ngundune, ambapo tumepoteza for the last 2 weeks tumepoteza transformer 10 kufuatia hii unyonyaji wa mafuta. Na hii ni kama kuko na soko huko Isiolo. Tuma Joseph Rani munini wa chibo nteri nedirite nendi akiara kia karikari akiwa nirambere kwidira re karika nteri na kuwa nende bakedira bakiwata naira kwa kwikenda ukaria transformer hiyo. Kiria kireo na kiria tukwenda kuga ni atiri, this is the first incident ire karikita iriyeje na tute tayari go cordon kana gwitekeria untubo karika kaire turi administrators na public at large. Kwa mbele itutete kuza na public balaza ira tukathia ku synthesize the public mantune jaraje ye ku identify no muitinguge wengwa wa Kenya Power na inyana aro no bagwitanwa na tukendelea kuthithia that public balaza kenda tuba identify na wita nambere na kurita mukana kiriamba akibera bedira bakimenyaira nontura kedira akiwatikana akona ntiri ena ngoi kiran kwenda kwejana ni strong warning kire antubara bomba kwitha bagita ngugi wamba bwa mautayo ya transformer. Tafadhali ibebere transformer cheria Kîrogine yonde nonto area rora misi uroka wa tombere tumenya na gwati
akona manto jawe mbere twije umutethia. Harrison Marete urani mukari wa ntura hii na choketie nkatho kiri Kenya Power nontu bo kuingia wira nebo bekira transformer no bo turetera transformer ingi nene. They have kept their word na bautu ja tori bantura ije twina nkatho nyingi muno endi tugucokia nkatho muno nontu bwa Kenya Power nontu bagutwa kinya namba iria umba kwendify na cio muritingugi wao onto riria muntu eja na kibande agakwa namba yawe ya ngugi kwi namba iria batwa kenda umba kumumenyo unwe tutikethire tukientertain amba ba maguta ja transformers. Akribane ndi bawite bobongo bakethira bai mustari no mbere ukare transformer ikenda kwebana na kinyamara yekiu. So ankwenda kuga batue as this net by area je batue ura twarikia kugwatania na ura twarikia seminar twarikia kuthitherua thaie endareka o ithaa rimwe tukugwatania transformer yeje yetu KIROGINE gatukakaria turi twingwa na twauga muntu wonde oro kethira agintafia na STIMA aja ujo tukomba ku muripoti.